Qadarullaha haqqa qadari. Oke, balas di situ? Enggak. Haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallah. Kasih cukup dulu matnya itu. Empat atau lima ya? Idh qalu ma anzalallah. Tadi. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من Ulang. ada tulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba deh, minasyaiton. Oh, kita pas bilang sebut to, baru kita pencet hidung tak? Coba lepas yuk. Coba sebut Minasy syaithanir minasy syaitanir rajim. kayaknya masuk ke hidung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayhi Innallaha falikul habbi wan nawa. Dua harokat saja. Nawa. Innallaha falikul habbi wan nawa. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Minal hayy. Iya. Dan Pokoknya kalau dapat itu ya tasdid dikasih begitu saja, kasih nabar saja. Hai. Iya. minal hayy. Ya gitu. Dzalikumullahu fa'anna Dzalikumullahu fa'anna tufakun. Ahuwallazi ja'ala lakumul nujuma Ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Salah nih. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala Agak miring itu, enggak antara e dan i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in Khaliqu kulli. Nah, ini Khaliqu bagus dengar ya. khaliqu kulli syai'in fa'buduh fa'buduh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak dulu baik-baik i. Syai. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu Shaitonir rajim. Jadi masih terlalu lama tadi. Kalau yang kita begini ke? Nah, karena itu anunya sedikit, ujungnya di atasnya sedikit. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا